ni silent uma dia ko yo na ina tu tatou mai dia e whale te reila usi e te mo tatou whaatata noanga o le nganga whaaroalo me tele sa nganga no whima te te malo me fo tatou ai na whaasana lau na nganga tumu whaaroalo tai nei. Se fo manuia malo le langi mamai le pa ia mawalunga lau mai mo mai foi Samoa le nei tūlau le aso. Pa ia Samoa i ona tūlanga whalupe i Samoa nei ia mātunu mamao. O wholo whatu whatalo whatu ia le tātou porkalame le nei o le taimi ma le teitai o le malo. Mātou whatasi nei le tātou mota ma le pa ia o le autostala i ona tūlanga whalupe. Li ima tamaitai te revise whasalalau. Ia na o le wha moe moe ia o le sofo i whai porkalame au nei o teitai o le malo, ia pēr mai whono tanga al kapeneta. Ia e te tununga Samoa malau whaafonga mai le toi vaea le whala oto walta o tongo pa ia msaamwhai ngai maruai si o tātou atunu. Pa ia whaltala le lei, ia tainane mamaru whale atunu, ia mamaru whale malo, whaatalo whatu le nganga whalo alo. Patalo whatu foi le mai mo maita poi maita whai fia. Ungo penga ta whai langi matunu mamao, Samoa atoa ma lorso i fomanuia, ma lor langi mama. Ia o le tātou wasoruru nei, o le aso foi o le tātou ana pongi ma le talo masani o le tātou malo, ia o lo whatino inai le tātou fontanga le kapeneta. Piona tūlanga o te tele ia wā lava le lufilufiina ia mawhainga o whaiunga le nei aso. Walfa solonga i lunga o le tātou malo i vai aso umateitasi. Le so sa pasi ai le tele o i ngā whono patatia. E ala i tutono mtanga luenga teitasi, soifo maloloina. Le ngata i leo le tātou mtanga luenga o aonga, siusio manga. Whatoanga whainga whaiva i le tele o whaiunga ese. E ala i fontanga malanga ai meise ati na e whauau a le mtanga luenga le mtanga luenga. Ana le laltai au na amatel tātou anapongi a mai moe whai wina na nei le tāle ono. Tātou lotu i lunga o le tātou whono talo i vaia. O le tātou porkalamene na yasoluru teitasi. Ai tamu atu le tātou whai unga le nei aso le tātou kapeneta na whiriwhiri ai nisi o tofinga whaurulunga o mtanga luenga le tātou malo. I le vai aso mte nei sa whiriwhiri ai le tamaitai pule o le ofisa o tausi mawaenga. Ua tofi ai le sa tawaveina ia Tuitonga, Christina, Antela te o Faitele. E tawaveina le mtanga luenga o tausi mawaenga o le sitolu tausanga. O le nei a tofinga o malava na tu mawai tu langa o le whiriwhiriina. E ala mai komisi ai mai se foi tūlanga o i la tōn whiriwhiria alo ia. Le tue taua veina e Tuitonga Christina o le tātou mtanga luenga o tausi mawaenga. O le so na whiriwhiri ai le pule siri fau o le tātou Samoa Water Authority, o le tātou pulenga o le suawai le tātou atunuu, o whiriwhiri ai le fionga ia leota na mula ulu ma wala i vao. Ua maua o se tamaitai, maua whaifaisi lewa o na whainga luenga i tono o mtanga luenga au nanga tau sua vai tātou atinu. Ia sa toa whātou lima i la tau sa whirwhirina usai fo i ma whaasolonga o a inga ma mea umar whirwhirina el tātou mtanga luenga le pisasi. Ia maltulanga le tātou MPE. Ia ma mamori mai ele au tasinga o le whirwhiringa. Whirwhiri ai le fionga ia leota na mula uruma wala i vau. O leise tātou whaurulunga mtanga luenga na whirwhiri le so mtanga luenga tiute. Ia o whirwhiri ai e le kapeneta ma le fionga le minsta le fionga ia mulipola le malu te filo. Ia o le whirwhiringa le nā ua mamoli mai le tātou mtanga luenga tiute ua ngafa iai le tātou whilinga nei u iai whirwhiringa le tātou komisio ngā luenga le malo, pisasi. Ia mai ele lato whaiunga i le so matalia le fionga i le minsta o tiute.
E fionga masina lupe filfilino mui pola ele malu teu filo mo ia to finga. Onisium ta upu sa fatale reine le so sa ami fapito aile tanga luenga o aonga e winga le tato OTG program. Ol por kalame mtu ina tuai tupe i tutonu a onga taitasi ia mole fa mo tina e ia onga. Mai o le swinga fo wa ia nei. O le ua whapawhala umai ma ave ese ia le fele o le tuuina atu o le whanga ingoina o le atina ino a onga i komiti a onga sai mua. A wawe le malusi anga i tutonu o le fono whabai. E tau ave ai e whaipule ma taitei fono ia ma le komiti o le fono whabai ma le pule a onga le rufi ina o le tato One Government Grant. Man fasi sila mai le so ua maea masalo pe iwa sfulu valu sfulu le iwa pulpasene o tupe o le tato One Government Grant o le ufa matuu i le vaiaso le nei. Mai wha malulua tu foi tu langa sa tau mawhai ai le tolo fia o le tato mta upre nei. Ona o le tu langa o le fesuia inga mai komiti ia tainane tu stupe tuai tu stupe fau. Ia masaini ai lātou o leu whiri e tau a veina le whaangai o ina o le alanga tupe le tātou malo. Telefoi whetuna ingan tu e whaia ono pasene sa whaanga e allocate ai lea pasene i lea matawhaioi ma lea matawhaioi. O te tala lea wanoa e mwhailava na whetuna i ai so se mea tala whenga i ai ona whetuna i tupe. Paulava lea o le awana ni to alia se tupe ai faalu tupe tala fia ngai mo le fa ngai yo ina ma le tongina o tulanga o mea lo mana o mea mai saini to tolu ila tolu tu stupe e saini le pule a onga e saini le taitei fono o le fono fa vai ma saini le komiti a onga i tu tonu o le fono fa vai a per firfirina o komiti o fono fa vai le temile nei o ia lava le sui o le fono vai o lana matawhaioi o me taua onga. Ia o le lātou na matai tuina o le whamoe moe. Ina ia wana i toe ise me tasi e whale tonu i le ngai o ina o le wha ngai o ina o te tonu a onga. So se matawhaioi lava e anga ia i le ngarue ina o tātou a onga. Wa ave i foi le tua lalo ma le wha manatu o le tātou ka peneta i le so. Ina ia whiri le lei tu langa o le whaatulangana o a onga amata, kai nane le lestala ina mai o a onga fau. Ne ia ngaru e whaatasi inu umai tumalo o e o lo lato tau mawhaia, le tūlanga o le whaatuina o a onga fau. Ia ai tūla ia i le tūlanga o le whaamoe moe ina ia o ngā tūsa fuafuanga le tūmalo, ma fuafuanga le tanga luenga o a onga. O le mela leo le umana fau o le whale a onga i le tūmalo. Ai toi o mai lo viso a onga, o lo iei whaafita audi. Le lava whai a onga, le lava me whaatino i me uma. O lo no winga, ai le i whausia se whale a onga fau, po se a onga whaataitei fau. Tauna longo ni tanga luenga a onga i muri ta ia me uma. Mo le whaangai o ina. Utulanga uma peo na iai le whaamoe tūlanga o me tau a onga i tono le tātou atino. Sa whatara noina fo i le so tūlanga o loo o iai le tāpenanga le tātou poloketi o le miliona ta la, o lo whanga solo pea ta urumanga o le ilo ina o tārsanga e tu ina mai te tonu o le tātou mtanga luenga. Pea sirfia ua tele i tu malo u whamatu le latu taitasi te si malilua miliona ta la, o le wha solo le whamatu ina o tūlanga o le tātou teise lau limas fuk ta la. E iei tu malo opo e tu malo o le tau wha atoa, a lo fa solo pea ia inga e wha matu wai le tai tolu se la wafi. Ia onga taitasi e wha malie umai a onga e le ima ua uma ona o le toa tele o tangata anu o leitu malo ma leitu malo. O mawhoila na whi tu na e le kapeneta i le so. Whaile pso soani ia la atu i wharetupe e mana o mi ai le tai tolu se la wafi. Wha matu ina atu i awala wha le tupe lava e mawhai ai o nanga whatauri maina i tu malo uma e mana o mia le tupe mo le teimile nei. Au wha ngā solo pea le suesueina man whaatulangana o di poti ma mea uma tu e wha matu wa isi tupe mo le lumanai.
ina ia wha atoa pea le tasi tesi ma le valu o le ua umana pasia le tātou malo. A li poti wo mai e iai tu malo tuai, tu malo nei e ua le tu tu lai mai tai tai fono sa e mua. A le o tau ave tai tai fono fo. Mai fitu i tu malo, o lo whataria pea a lato li poti. E wha mamulu ai a lato tai toru se lau tā la fitu i tu malo. Ma le ua whatonu ina ka peneta i tu malo ne e fitu. Ina ia tu ina atu role mata upu i le loia sili. Mo le su e ina po le are mafuanga wa tuai ai. Li poti muri muri le fitu se lau afe, ale miliona lo na tolu. A le poloka ai le toru se lau afe, mo te te fono fau. O i tu malo nei o palau di tolu, o ala tau i sifo, nganga i maunga mua, fale ata tolu, ana alofi tolu, ale i pata i tu pai lalo, a ana lua, ma ale i pata i tu pai lunga. Tu malona i fitu, o lewa poloka ai i ale tai tolu se lau wha mamulu, a tai tai fono fau o levia wha ngaioi. Pei tai ele o mai ala tu di poti tonu e o mai lava i le so, o lo turi pea. Ma o manatu al ka peneta ele a vea le tolo fia o le mai o li poti i te tonu. E poloka ai le tai tolu se lau a tauna ave i tu malo ia. O lewa iei la tu te fono fau, e fasoloa la tu ngalbenga. Ma u fasea tu nei ta upu le tonu le loia siri mo whanga ingo ina po aisi tu langa mo mia. E ma whai ai ona tu ina maili poti nei, ia e whanga solo i rumata o lumanga o le whawa wina o le tātou poloketi miliona. O le so na pasia i fo il katou ka peneta, ia whatulangana o si tanga o tātou tutongi mawalalo. En tātou sirifia o temiri nei o lo iei lalo le whata la montupu. A le wa umana pasia i le so e o atu ia iulai lua fe luas furuono o pasia le limata la luas fufa sene. Iulai lua fe maleono, lua fe luas furuono, pasia le limata la luas fufa sene. Iulai le lua fe luas fitu, pasia le limata la ono su lima sene. Iulai le lua fe luas valu, ua o tātou tongi maulalo i le ono tala ma le lima sene. Ma o tūlanga na le ua pasia ner ka peneta, le whaso solonga na si tanga tongi i e pito i sirin maulalo. Lu furuono, lu hufitu, lu furuvalu. E o atu te tausanga lua fe lu furuvalu. Ua ono tala ma le lima si tanga mo i lato i el tongi maulalo. O le so foi na wha mau ni ai, le tui natu inisio tau fonga, inisio kon kalate, mo wha mai e ina o le tātou whamsinonga whanua mswafa, whamsinonga maulunga. Pe on sirifia ia o whalea ngā ina tele le tātou whalere na, au le so na pasi el kon kalate 5 miliona tesi maritasi. 5 tesi maritasi miliona. Ma e te tau na amata i se teimi vavera ngā luenga lea, au whanga solo ai le tau mangal whamangal nei masina. Le so foi na pasi ai le konkalate mo i lātou e vai mo li awala, tasi te si malilima miliona mo le tolu tausanga. Tolu tausanga. A pena foi se tasi o atina e fau la fausia i lungo le wafu i matautu, o le control tower, o le paenga fale ne le tower nei, e tauna iei lātou te vavaia umal feo i a vai tolu mafafo, tātou ngata i fale. E whaalwale tino tupe tasi tesi ma le tolu miliona. Tasi tesi ma le 5 miliona le ofiso whamsinonga, tasi tesi ma le 5 mori awala, ma le tasi tesi ma le tolu miliona tātou wafu o konkalate samo umma o lo lato whaafoifoina ia konkalate nei mo le tātou atino. Ia o lo whaasolo fo inisio tūlanga whaalelei o le tātou whale mai. O le so sa amialo iai le pulenga o lo tau ver tātou whan mai le teimin nei. I le mamoli mai o le tūlanga o lo iai pēr le wha mo le tuai na oka tātou vaila au. Pa pena fo tūlanga o le whale lei o le tātou masingi o kesene. Ia ma le tūlanga o lo tau mawhai pēr le ngā luenga te le le mta ngā luenga. E le tasi se wha lau o lo tau mawhai whale leia.
I le taimi atasi, ia se fulu mo na tupu ngase au inatu I fafo. Ua toi whaupopo le malo leisi 2 miliona tala. 2 miliona tala. Mo le tatou tangata au inatu I fafo. Ia ele o mapu. Vaya so uma. Ele la loifo le se fulu miliona tala. Ono whapena o na tau avele. Tatou mtanga luengo soifua maloloina. Ina ono le tong fitingo a tatou ngase. Tatou mtanga luengo leo, ia o lo solo na talalo ia po le sa, le tulanga whamanatu, o le Saipa Safety Pacifica. O lo ineitu ma ia atunu uma sfurumon tupo le Pacifica. No mai o le whai mai nerkol whenenisi, whamanatu elsu 5 tausanga. O le tātou pui ngai lunga o penga te whailangi Cyber Security, Cyber Alert, ia ma le Cyber Safety, mō tātou. Ia o lo whasolo lātou por kalame whatel te noanga. I le pui nga o le lawe ina o Samoa mai le whaonga ina o mata upu uma whateko na losi. I le whamoe alu I luma ina ia manuia, ma maru pui ma sefe tātou uma. I le piu singa inisi. Tulanga lava o le whatupu bevesi, ia mawhaita la se o lo mafua I le PSSI o manatu foi o ai mawhina ngalo le tātou watano. Ia o lo whasolo nisi o taurumanga le tātou mtanga luenga, e ala foi nisi o le whalauloa, mo whamarianga o lātou o lo whasolo promotion. Sa o whautua le whionga le rikom sina, e tautua nai sila le lei mta upu nei. Vai le tūlanga o whamanianga ia I lātou e talawhenga I matatawai. Ina ia palasi sao le uru le whao e le tau fia whamanianga mo o whenga luenga uma le malo. Ai fua le whamanianga I le tangata ua tatau o na ave ia le whamanianga. Me se foi lātou nta pena Iesu enga ma me uma sa whasolo ia o lo whasolo peta uru manga le mtanga luenga a walfa moe ia mta upu uma. Ia o nisi mta upu ia o la tāria le fina ngalo I lau tau fisiri mai. Langa na fo I le tau lisi. Ia e tala tuia le avanoa I lau fionga te mai tei Prestene, The Chores, Media, Popular Association. Ia tātou tala noa ma tātou whasore nei aso. Nei manino ma malmalama whaafitai tele wo vai atu lavatoia le tu pao te mai tai le tele el tātou o media. E tala tu le avanoa tātou tala noa, ia pei fo inisi fisiri tautou te whina ngalo e wha lau tele le a tiri atu, manangang wha aloalo. Amatala o whionga le Kristini. Ia whaafitai mo le wholasanga manino na ua whionga le taitai. Ia whaiasi telo tātou mata upuli nei au auli. Ala amata tuia I le konkarate lena e tā ua lena toi whaalei whale whamsinonga ma o mōri tūna whapena se local contract le whaonga I le ngaluenga nei po se konkarate foi le mai whafo. Peno whai atu o lo fisa whamsinonga tātou inei. Local contract, whātesi maritasi miliona. Tātou lo malia tu lava ua ilo ia tau le swafa o le local contract. Whapena koe konkarate le whaatino ina tātou mōri. Lefo. Tātou whona nasa tau o vea fo I tātou mōri. O te le lopo o te isi whare tonu au o wanga ia tu lava I mga ala. Laua o kei a tātou mōri. E ana isi o mōri tau umila titi o tū. Ai wo vai lava wa mo se e ale tātou o masani voi tangata maustat tātou mōri. Whatalo whātu lau whionga le taitai o le atunu uli nei tūla le awhiawhi. Ma lolo nsai I whaiva fo I matiu te o lo whianga I malau whionga. Whamol mole lau whionga se I toi whamanino mai lava le tūlanga le polo keti o le miliona tala whamol mole. Le tolu se lau wafe le whapea o le ele I whamatu ui si tu malo e fitu. Tolu se lau wafe na mai le tasite si ma le 2 miliona. Pol tolu se la wafena mai le tupele o le pae inga o mawai atu. Kamol mole. O le miliona lo na tot. Mantua miliona lo na toru lea na wha mamulu.
ala mai alpa le ala ele fsui e fenga malo ele fenga palota to fitu lai tu malo na ina ele to fo I mai e fai pule na sa te fono ina ai wo mana fa mamuru le te fitu se lau wafi o le lau mal te mini o fitu tu malo na o fitu la to te fono fo tu sala la ta ofi le o le fenga vai la fa mamuru fitu se lau wafi a mele quito report pata nula quito report mo so pesa lein fa nga fa mamuru ro la yo to se lau wafi mulmut tu malo la ye fitu ele yo o mai la to a quito report mol miliona lo top ia le la wa poloka ai la te fono fo le o mana e fa solo na por kalame fa nga tu peri tu malo la na to le poloka la to te se lau wafi au tu malo mala veli masuta si lo fa mamuru mala to tasite si male va ten fa mamuru la to tasite si male lua ai to ele ta yono se lau le e fa tali sei umana faile a critical report ole tasite si male lua in fa mamuru voila yo tu pele to ole o tasite si male va Lelo fianga le wa sa no le tulanga le wa la ora fa se I le official lawyer sili. To tasil masina o I le tato 2 miliona fo ile elo mane ile ile salo tu pe ya July. O le ase worst scenario o I tu malone fitu pe fai bo o tu o mane talo tu pe le yo me ali poti. E ona fa ina ile tulanga pe for mela tu pe ya fa sale le anga. E ona fa ina ia va no I tu malo ke me si pe fai tulanga papel. le na o le na ta va vai miliona luna top ato vai mai o tu malo e fitu le na afie le fitu se lau ale ana release le lato tasite si male bat ena release lato tasite si male lua o le amatanga fōlena moitu malo umai e fō lato te fon ale piriota le miliona lona tolo ele tu ua ik o le taitolo se la wafe lato lea e poloka e ave tono le special account se umana faile le fo ya le tusi umol fitu se la wafe le o tu malo e fitu ena release ala a sa wala lipoti la le e release a sa wala lipoti e vai fale ton ena fitu o ina tonu la le uta pa ile lo isiri because e fo le puini le la polapa ia ila to na handling ngam ta upur taimina na ina ya wa tu lo lava ne ya fia matangi ile itu malo per melet sa noi ia marte te fono fo ono le ami onga te fono tuai malanda komiti tuai Wala fianga te follow up atale fe sili le fa mal mole ole mata pule ole o ilu mal lo ye sili o mau mai se filo inga te fono fo ma te fono tuai pole ase ma fu anga tono le o mai li poti pol mele wo o lo ye sili ono lo mau mai le so ta inga ele o mana na o mai pole ase tulanga ole tal sanga le na le minista o tinamta mai ta ile so wa fiu tuli te fono tuai wale a mai li poti ele mfaila na poloka ai tu malo ye fitu ile mele te la utu uro di monlo ye siri polale sia wala e mafai ai ona fa malo sia le mengoli poti mafa mamu fo ena la infaile fa ungal kapene te ile so fitu le tawana te minni sa iri mai po le ale la tu telo tu per fitu se la waf en va penale na sa loto le tu malo la tu tol se la waf ia ma se engalwengale te fono fo Tayo mo le tulanga le sa no fianga le 2 miliona 2 miliona le o pasia wa ia ta tonga senga se e va tula vai tunu ma fa mata o le ase no mera talo na tula I mai le fainga malo lo fianga le ase no mera fa ta o fa e tanga ta tunu o le o mai ia ta tonga mo toi fo I mai fa mon mana ia no lawa mai ase ri poki alo ia next week mana la siri o te mine wo va tu mas furu miliona me le te furu miliona se furu fa le dua le ai au mai tau wa todo ta to mali dua petol ai mana ia tele e fiani mali e fiani tasir mali na mai nei mai intia pe dua intia tasir New Zealand ia male au nga o tato tupele le faat
e fia ni tatou mai na ave fini mai umanuia fini mai o loo papenana whaasolo le. E peno vai atu. Tolu company for mai New Zealand. Tasi fiti. Ma le lua intia. Mai, fia, tolu lua. Tasi. Ongo. 6. 6 tatou company for mai le tatou te whea ngai. Ia te au lava ia o se tino i tupe te le. Ai o le fo le tau mwhai whai. Ia la vea in tangata sto tele le tatou tupe. Ia te au lava ia ta ua le alua tupe i le tūlanga lau tele i le se fulu lusu whamiriona au whasauina so i fua tangata nei. Paule me le tau mwhai, ia se fulu whamiriona. Ai ato o tele rani tangata tweet. E le awala leo le mai specialist ni ta oto. Ia e service o maina i tangata ele o mwhaina aveu. Wa le mwhaina aveu matatou tangata. Le lava tau mwhai tonga fiti, le ua wha lua wha tolu no mai fo mai fafo tweet pe lua mai fatu. Neno mai tweeti nei e tangata se manu e mari liwa le mwhainto e ol valili. Le wa manino ia le whailo e lau whionga to finga forward malo la wa nei. E to loa to lawa e lau whionga wa lau whionga minister o mtangalingo leo leo. Pole se tala la tamai o le se komisino mtangalingo leo leo. Ele te mau. Lava on sai ele titir firing on mtangalingo. Ngana to sifia. Ele o se mtangalingo le titi mtangalingo official leo leo. O lo o vai ili pe tau lumanga ile me pito silin tal fenga ia matau fai so auto uma ele tasi se vaenga na fo tot sifia tele fa lau o le matanga venga et tau tau ave mai o le fo te vai atu le fa vesi me fina ngalo tangata o lau tu alalo ia malau fa tuanga tatia mai le ngal venga e fili ele tu al tangata tau ave tanga venga mai o lo le tel tonunga o la lava fa solo tau lumango le fo tau ave ele fionga ya fa msanga mo nei temi alo fa solo per mate tu al kabineta ele ngatia wo umana fa le interview mai e fo ila tau o le o umana mai fa tuanga al komisi le fa solo ele fa inga ale mtanga ale a unei ya me se kabineta fa solonga alo muri tai fo I tu langa fufuanga o leo fata tia ipo kalame o le fo te vai atu. O le vevesi mai leo ia na mai New Zealand. O au na whai le tusi le malo New Zealand. E mana o mia Samoa ni leo mai soani ni tanga lena. Including the hit and run. Tanga leo te vai atu le lau se solo isi le mtau. O leo to lima ia mai e tofu la tau ma le section o le official leo ngāri lue ai male leo I te tonu le investigation e a fia le mele pe a whatau nuu le susu enga le fai tu lau foi le saunoa ngal komisina e wingar firfiringa o le komiti whapitoa o mana o tāru sanga I le komisina tu e whapawhala lai titi ala na tō whinga na fai e iei le tua tauna mai o io le atoanga o le mana onga na mai el whamsinonga. O le whamsinonga, na wha mai whiri se komiti independent alo ia le lei. Ia atonu lava o tāpenanga le fionga le komisina e tāpena lona whina ngalo mo le whaangai ngoina. Ona o lewe vesi tele le tātou watunu u. E ala I le mta upu le nei. Ia sa mātou ftuna I vatu vai. E tātia mta upu se whiri tānganga le le komiti. E a fia le lo ia sili ma whiri tā nganga le leita ngata e sau whawhai le tomiti le nei. E le ia a fia mua I le mta upu le nei. Ai se aere le titi. O tātou vai a fia ngai o sisire lo wa fia. O ol pare mio sa mo wa fia le mta upu. O inisio fai pule wa fia le mta upu. O le tātou komiti le la whātu langa ma wha mautu. E le te tau o na whatamala I piringa. E te tau o na whatau nuu le lei. Ma ia fili tangata sao e matua ato o toai ma maua le mi tono le taupu nei. Langa o le fia falala ma fau nisi o le lava e whaile tulau lava le upura le taupuni. I le to iei se taupuni. Wa umana tatou whalongolongo umai tau lumanga na fofola e le tamaitai whamasino I mea na tutupu. O angai loina leo safai. O asu enga leo safai. O a lape na iei. Le la fa sao I.
mai wo to e fautua ina le minister le fionga le komsino le to e fitu na ile tu langa e te tawaina ilo le leile komiti whapito ilo longa le taupune e a fia ila ma le leo le no whai atuai e iai ma le sao leo New Zealand i te tonu le taupune e pe o le ese whamatalanga i e mai whapea e le a fia i na ala no mai leo i e to lima o le tusina o a vea i le komsino leo i New Zealand mana mia sa mo leo mai e whai por kalame wha lauloa le la fa solo i nei e a fia ila ma le taupune ai o mana te fa mamla malanga lawa a fia pe la tua ia i el komsino le o fifi i le mata upu le au i fo le sa a fia isi me mo le fa file mo wino fina ngalo le tunu ia le u fa yetu to e tatia ma le mata upu se i fili ta nganga le le a fia i ma le lo ia siri le tato malo ma fili nisi o te tono le mata ngalo ma le leo le a mai New Zealand e fili ta nganga se to miti a tole i fa la lo le mo le gumana ona mata lola i o su nga fau ai wo tal sanga fo le mamalo le tunu wa ye tanga te wanga i mai mau fo o le wa te unisi o mau fo na mai le la fa tadi ave di mol komiti le pe alo ia na fitfidi alo ia e sa ta u le vaso le wo fa te ia ne wa mai fitfidinga le wo to e fitu na il tele vaso le nei e tauna fitfidi va le ma ve fo nei ava no te to te talo to le tunu lango le nei lava u feto so ina e le fo te fe mel tala le te o le tuangai o le tamana sau paki i le alo paki e fast fasioki e kwa inga e watu tia i rumai o le ia na fautu e whaina tua inga matu ia o whela la ai ui e susu e ngol mtau lona winga o te tauna tato o e whaai ur mtau pure nei me tauna iai talo atua i fo i le pa ia ma le mamalu o le atunu wha mole mole a o iai nisi o sila fia ni mau fau o le mtau pure nei e le i o i susu e ngale leo e le o te talo atu talo atu au nei o le teitai o le malo minista fo i o leo whalpui pui angai mai mo mori mai mau fo se isa ere le mtau pure nei ile me tau nu elon tunu unga wa levan town file muta to nem mtau pu fawa Pea lau fionga, au sau no pea lau fionga wha a minista leo. Mo whaisi umia le to e main tato li poti ni raids o whala au whasaina. Wha mata o le o wota oto le tulanga le tato atu nu, wha malmona lau fionga. ya so te fa manatu le au rated to mai la wata ia to mana maua vai aso atore nei to low lava le fa fonga mai le tunu ina nei tau le anga ina i fua isi tangata o lo fai sa o la to pisinisi fai ke pua ampan ke mamena au isi na la to o lenta loka mai nei vai aso le nei vai aso tiontua la to nei to low lava le ana e vatu i ele avanoa la to te fai ai pisinisi fa savali io e langona le nganga whanono tele ona wakiriwa whaatasi ai ia me tau mafa ma me ia ele o tu au no ina ele mtanga alwenga a si te wha manatu le intau e mai ata lana le te fisi zira ia ta o la tau ia le e tau la mua pea o le cyber safety le elu le teimini nei o le ta ua ia ma nei ia o por kalame ia wha lauloa ina ia o fuli ele fina ngalo tātou tangata tātou te pui pui o tō wai a fiti le mela wo i fiti tua wha le tonu a fiti au te le mana o lai so solo mani mena nei a tātou wai tupulanga au tangata tau o lofa i ngaluenga le lei fai longa isi ia a wale mwhai wa malosi le tupe e la tātou e vai fo le temine wo whewai mai tangata nei i wha mau whau ia mau mai o ngā samile e whaaui mai nei Vas Pasifika ta milo mai nei e watu i Australia e o tala noanga fōlina na whai malmalo Australia ma New Zealand tau tātou tu whātase pui tātou o ngā sami Le fisili fia malama lau fionga le tapenanga fo e o le tuta tase tato tunu. O le 5 miliona le whaanganga mo tapenanga ato le fua o na whaanganga e au mai e mawa ale mototua oi.
pele ai. E mai se pe lea lawa le awai mai va. Ua ia ila se fufuanga fo e tātou komitina ia si i ila whainonga mo nei tātou mo nei tātou atunu ui wha si o tātou lava atunu leo le atau wā whamui. O le tātou tupe lava lea na le whaangangai le tātou 5 miliona. Nā le tasi miliona mai tātou tupe foi le unforeseen, mo me tupa fosek. A le 5 miliona, na wha tupe mai aito tonu o tupe mtanga luenga tupe sefe. Ia, o tupe lava o lai posi e mtanga luenga sefe la tau tupe wha. Kwa mwhaina whaangai oi e tulanga uma. Mai o le leo mai o tātou uso mai tutuila, e leo a whaina le mo tātou. Nā utou vai leo tā pena tātou. E o lea wano le lei foi lea. He toa tā pena ina e tātou wha. E lua tātou tu unga wha. A le price a tasi len tātou ye. Tu sa whaiala te malo mai le hit mo ma le hit lela na le lua hits. Al teni mo sa tolu tātou hits. E la nai tupe whasao lai mo mai na. E whale lei atilia isi tātou. Tā penanga. Au ba tu tātou whatsa moa. Wai tātou roundabout fou lau wai tai. Wai oi te munu. Masana e whamaru munu. Ea. O tapenanga umana, whātā umalum mo le tātou ofisa o le Talangi o TV mai taile. I le ofisa whamsinonga. Ia whapena lau tapena i tātou tofi lau. Tapenanga umana. Tapenanga mo le tātou tuto tasi. Ia maleanganga lava ia e tapena ina ia ato toa le awai mai o. No mai tu malo. Tātou whairipu. Tātou savali. Po ia wa onga. E o tātou whaalinga, wa o tai, e a matatai le tae ao le 5 le fiafi. E a matalo i le ono e tau sifuru le po. Ia, o lono wingo le so atoa lava tātou te whaasolo ai. Ia, lewa wha mautu mali kwa kikia mautu mali poti o le tuto tasin. Whaasalau alo i alo le tātou whaasalau next week. E a matama le sfaleile. O le sfaleile, e alu ele sa vali atoa ta'alonga lava e luasfu mon tupu lela tau wā i tātou tuto tasi. Tolu aso i umala tūna mena atoa luasfu mon tupu ta'alonga e maile whaile parade i ruma i tale la sapaleile. Asto nai tātou ta'alolo mo le tala ino le wharifono o le maota o whaipule ia ma le maota o le ofisa o le fono. Aso sāl tātou lotu o le sisi ngā fua ia so ngafualo e tātou sa vavali maloi tia wha. Aso lua wha solo por kalame ia malasoruru loa ia tātou whai ulo i le tūlanga o launga tongi ia mwhai whaalo longa o tātou malo o mai. Ai whaololo nei tātou malo whaalo ngia. O lewa fio mai le kova na siri le malo Australia. O kova na siri Australia o ia tonu na sau lo taimia o whonga vetelai. O whal tātou whalifono whaule. Ma le tātou ofisa fou leo le ofisa leo whenga luenga le ofisa le fono. O le Governor General Australia, na sau ofal soani lea, le auto e sau wale, le auto e sau wale Governor General, e wha au ule, wha pa ia le ngā luenga na ofa Australia. Ia, ma le whale fou leo le tātou ruf sasanga le moto whai pule, o loa fio mai Winston Peters, ia wha pia ngā ma speaker ma lo fiti, le ulu o toke lau, ia o le fionga i le presidente o le senati a tutuila ma manua, na whalifonga vetalai, kovana me lutena kovana. Ia manisi o tātou malolo o tāria le wha maunia mai o le tātou pāle mio le malo tonga. Ia manisi o tātou wō mau me mai, ia malato o tele o le tunu ue, tā ofi o le malanga mai. O la tfasili fa mole anga ilvaenga le o tatu fola e falma lo te mana tua e le 11 na pale met penga malo e fata oto loa ia fufuanga mamau fo ile e address ai la ia le fa fita uli le mai tau atu le lava tula e mai te minei o le atonu lava le mele tupu le tatu wa au nanga le fa mole E le titi le fa fita uli ile okaino fuala au. On memo mua le no mai tau le talo mai fam talango le o mai o le whainga tai o na maua o ila tau koneti sa o tātou i factories o le o kai vai lao o le au middleman umatangata nei a ngai mai o tūlanga na le maua i le tūlanga o le na maua mai wha mau maunga mei e mai
O lo tam whaile tātou malo ino mai tonu. E whaura lai ai tā lafu na oka ai leise me tongia. Le poi sa tau whai solve le tūlanga na ma whai se awala e fufu ai le oka ina i awane to e motu. Ma tua o tau o whala au ele se me e se lau wafe montupu vai la au ma whala au e se esi. A o tūlanga le oka ina ma me e maua isi company, ele maua isi company. E o mai le so, tai au fo e mātou te whono whabito ai ma leo lo tau vena tanga luen. Na lipoti mai ana ne kapeneta, e se fururua miliona fo ile behind la ua toi iai, mai le oka ina o whala. Ea, o le lava lai tau whetuna e. O le ale toi ngā awala lo whai procurement o nei mea, ma le awala malatou o tio le awala, o awala au e mana mia sa mo e wani toi sioki. O awala au common le tātou te iei o le bito siri na mana mia tangata. O le whaava ale nā le tau whai nei, sa whaatonu nei la, le kapeneta nei le o lo tau vea le mtanga luenga, ma le o lo fito tonu la vau kaino la whala. E o ta pena mai po la lisi la sanga le te tau unto e whai. Pai o mai le so la sa wali poti le. Le lava sioki whala. O isi foi teimio tātou supply a sa masanin supply mai ele o mau. Ia, o lo tau mawhai le tūlanga i le alo le ato le lao. O lo tau mawhai e whetu na e le tātou whale mai i le tūlanga pito i siri na tāra whengai. Ai o lo tau mawhai nei fwoi se si tūlanga e fsosani mai e tātou whale tala vai tu moti. Wai a tonu o laia ia la tau fufuanga e se atu ma fufuanga le tātou malo. Ma le tūlanga le na ia awane i whape e le maua le whale mai. Le maua e tātou whamasi tu moti. A whape wha le tonu le tātou whale mai ma le tātou oka whala. Ai ai le alo whanga tātou te tua mai tātou whale mai whale tala vai tu moti. Ma tai au e o mai ai le sunga le lipu le o lo tau beina le tanga luenga. Se tu e te whatara noa le aua le fo i e whawhitau le temin nei. Sau no ela o fionga. A iai lava I le mta upule le mtanga luenga soifua maloloi. Na ono le fo e mai tau atu I lau sau noanga. O le fo e whaale tonu le tato oxygen plant. Lau fionga le sili o leo te manatua e le ilewa atu ne ia po le mtanga e o le nei tau sanga le sa whaale le ia ato ai le oxygen plant. Po le meo le plant tuai lea, po le plant fou lea, whamole lau fionga. Au tūlanga foi, o whela lea mai e tato oxene, po le watoi foi ai toi anga I mai tutuila. Ina wa uman whawhitau li mo mole na matua le ai e asi tato oxene. Tau whaela ia whai tato plant se lua, o plant like titi mal plant la po. E la na whain tato survive mai e nei masina ina wa uman fix mena. Peita, ele I umi lava e toi wheo tato msini la po, ala e o lal tato msini like titi. O lai maua whan, ai le maua le atoa ngā tauna mawai. Te mila neina li poti mai, le utaunu mai parts mai tutuila. Le lai tau mwhai tuli tauna wha pi I se asol vai asol nei. Ona toi maua umarola I o tato sapalai, o le masani na iai. Ai o le toi alu lal tato na whanua, le toi ngā lau, vo le tato lau mai ei, lua se lau tolu se lau whan. Awa mai na le amounti lalo le tato Naomi, e tuli el whainu mela le mana o mia. Ma le tātou ta mai oxygen like titi lea e tātou te survival temini nei. Ono no winga o le lava e le tātou supply e le o lava lai wha lava mai tutuila. A o le tau mwhai e wha fix le tātou masini lapoa. E ona wha atu langa i le o tātou tu e maua umale, wha moe moe. E le lai titi fo le nam tau, la fo I e tau mawhai I le tūlanga e tele manono I ne o lo tau whaile min stamina na mtanga luenga so al pute. O le tūlanga po whaleanga I se tasi, po le mea waleanga lava I le whale tonu lava le plant. O le failing point le tātou te, o le maintenance. O le matua, o le mepito I sili nana fia ia se tal malo. Te lo mtanga luenga lava al malo. O le melenei, o le maintenance o le. O e le fo e oki kako wafi ai o I fianga o le melenei le service. Mai o se mepito I sili na tu low lava. E le longo maa lie.
o ngai leo se tunu ua ono sfutau sanga tanu tatou lola mai nei mea. E ale mai tau lava, e alan tu tupu whawhitauti. O le lava o le monitoring ma le maintenance i te tauna service me um. O le masini fo i o le masini le whapea o le a ola whasoro a koa e. Mana o mea te mi suisua o msiaki va ai, ma ia iai tangata whapitoa e va aia. Ia tue ngā mena le la tu le sia o le na whai masinki. Ia, mai, na e tau te vai umman mele tupu. Taun tato wo le tiu tiro ma va ai ma mate i tu o le pulenga. O le pulenga. I te tau lava na matua i mati le tira le le tu langa o mo plans, service plan. E mawhai ai o na awane tu tu lai mai mea. A talo sia lo fina ngale leo whare anga sisi. Let's hope it's not that way. Talo sia. Wa te whatu ia, ta ilo iai, talo sia leo mena le tupu. Pe leo fia le minsta. Ia nā roi le whaina mea, pe leo fia le pule. Esa, a talo sia. Tēnā o whionga. Le si lau mta upu whamon mo le iau fia i lau saunoanga. A o le fisili lau whionga o le tūlanga le whainga palo tāwai maunga numero tolu. Ia ono lau whionga fo i o tai whono al vaenga whaupu whai o le whatuatua le atua Samo o tasi. Po i aise fōfuanga fo i le o i aise tangi e wha sanga i le na le watu lai mai le fo i lau whionga. O le matafa i oi i se me whapena. Mana ia lau whafsiri pe le sui tau wā. Ana o a o tai ri seo. E o pitau i mai lau whasiri. Ia e mana ia lau whasiri pe le sui tau wā po a tau lumanga o i ai tau lumanga o le whainga whiwhiri ngā lato i tu malo. Whionga. O le tūlanga le se lenia sa whata. Whamol mo le lau whionga o na wa. I la vanisi o wa whapsota i atu whapea ele i maua lava i ele 10 miliona foi lea mo le tu malo sa whata whamol mo le po le ase update lau whionga. O mana averi o ina al kapineta lo ia. O te lola e whele process o le tu malo lau o vai atu o i mauti noa sa o le account la evi tu piton. O te vatu foi lau tua lalo le tu malo sa whata lava mai le on sa. I umane foi nei mea o se tai solo. E o al tatu se lau limas futa alale le foi se tai solo. Fai awala fo isi o sui ngoa sui pepe whanau, whao ngal pepe whanau tasi. Se vai ele me fo le wo iei. E fai awala tonga fiti ata ngata. Ai te tau fiele o te mamau. Te o te fesiri na mailo se tari alo ia le. A wo umana afe se lau ale tangata. Afe se lau ale tangata. 10 miliona. Mo sa fata. Moli whamol mo le lau whionga o no le te manatua no ofisili vai aso le te ape fia i aso malolo le fua. A le ana sau no lau whionga i tolu. Ai peina watu le whasisilanga le mtanga luenga o le MCO. E na ole aso nga fua le aso malolo po le al whamol mo le lau whionga. Kere man kuangu whako e koto. O leo whamanino. O kere man kua. Kairong e ke ua seka whalong. Au au dang whaere upu o saolala upu. E tasi. Nā lea songa fua lava ia whainga luenga isi aso. Isi aso e lua. E wha commission isi aso e lua. Lei e whainga luenga matangata. Tu sa tatu whainga luenga mwhalita tau sisi ngā fua. Paua lea so tā ua le na whamanatua i waisava vali maimtanga luenga le malo. O lea so le tuto tasi. Ioi. E foi la ua fautua ina tātou whale o loa talai uma le songa fua sorua soru. O mawana avela vea il tātou maketi le i maketi faule sa valalo. O lo maketi funga leila ua 24 hours. Au ila tātou maketi le i sa valalo. Le la fai tātou late nights. Ta tala mai ale tae au tau disfuru po. Songa fua sorua soru. Ia. E whaapisi e ma whao ngai whale ainga wheo i tangata ma me umamole tā penanga sisi ngā fo. Ia, whaaftai atu le tātou mawhitanga rene iaso tō whionga i tamai teitu stala
me se foi le whaafsiri mai le tātou po kalame. I never tell to nunga ia o le au ngale o le tātou whaafsoa i na ia manino ma malama nisi ma tau pu ma war tātou wha moe. O le atu whaaftai tele luto wafio mai mtala mai au. Samoa whaaftai tele le mai mo mai le neitu lao le aso. E i fort tell to nunga la papa veloa whaiva matiuti o le nei vai aso. I tātou o lia wha ingo nei vai aso mfufonga umala tātou whatang wai. Ai momoli atu mo ngā lofa o le nei vai aso. I le ngā solo mai fo i o le tātou fontanga tele i malua, malu maulungo le kalisia i o na tulanga whalupe, ma fuato i ina, i tainane le laula wafono, i a tainane matafa le fia, matanga luenga mpulenga i fia, a walta wa me ina o le tātou fontele fo le nita usanga. Ia, papena fo inisi o le kalisia wa amata fo i o na ngā solo mai fo i o latou fontanga, ia, ai taimi lava o le lufi ina ma le soa ina o le pule. A wale manuia lau tele o le tātou whamoe le tua malona whina ngalo. Tātou tele tununga whakewisiano e ala i tātou e kālesia. Muli atu mo ngā lofa mo i lātou umalava wafio mai, ia matala mai ao, ia mo le whamoe a wai whatasi a wā fontanga e mese fo i whiau whale ainga, tiute whale i tu malo, ma tiute whale malo, tātou tausia le lofa malanga le leio le tua. E tailo to so i fo manuia i le whai wina manuia. Ia, moli atu mo ngā lofa nei fiafi, tātou turi loa fono talo le tale ono, i le maota o vaia, ma u te walau lia whapito atu ali tātou atu stala uma, tātou ose o tō whanau longo le upo. Ia, fau e voilau tō si sila mano tō whafonga le upo fola le tua. Fau e tele tō whafonga i tala sala lau le ea mo le vate tea. Ai mese upenga ta whai lang. Ai tai tātou soi fōmanuia, Samoa i le sifoia soluro mo mua. Ai whaaftai le tau unanga ma le tāpenanga le tātou ofisa. O le malo, whianga pesta me lau whengalwenga atoa, tūtino, mai se le tātou TV9, FM, ma le tātou 2AP, ia, manu te reina le ne fiafi, mātou alorofa tele atu, soi fō mai manuia.